Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silian sang puya naktu kalo thleng tur remnani pualin voin khan hun sang hun manani tukin khan chief minister puzaram thanga hovin Aizawl zong tui venga supply department kudam chu unity mall sakna tan arem chan done dono thli thlai ani external affairs minister dr s jaishankar chuan ramrika na firfika chetna re ma chuan pakistan nen inlai china pangai nei the ani lawati voin khan rampuma muslim teni poimo idul azha chu ursun taka man ani naktu kalo thleng tur remnani pualin voin khan hun mun sang hun manani a Aizawl chuan information and public relations minister pularut kiman remnani puala bot sai thalak phochona hun Aizawl wana pa hola honga minister chuan remnani chu wartaka mang turin sarkar in bot saya kongtin renga in bot sai na sa kalpuyani ati khui spending competition le thil chi sang mi pui en thei dro pho chu anate bot sain heng thil te hi remna hlut zia mi pui ten an hriat thar theina na bot sai ni ati a remna ni chuan kongtin renga Mizo hnam tipum khat se ti chu sarkar du dan ni ti soin remna chu thang thalo omzel tur ten apoi mo zia an hriat thar tha ti a remnan nei tura na sataka be tu te chanchin le mi ma sa te malak na chu thang thar te ril ruwa tu thara poi mo ati remna ni pol hian kolasi project weng we me hall che vela kolasi dfo pi Margaret Loram chani malak na in tukin kham thingphun na tlang thoni a kolasi borsa pujonel ti sangan telpuin sarkar na thoktele tlongai pol sang hruai tu te antel ani kolasi dc pujonel ti sanga chen remnani sani somni pathum lomna polin kolasi district essay quiz painting le photography competition te bot sai ni thu soin peace walk le free health clinic po remnani hen kalpuini tur thu soya remna le mona hluji hriat thar chel ani theinan heng ro manate hi siamani a kolasi dfo malak na remnani chinchena tura thingphun hun bot chai ni chu lom amati thu soi tukin remnani puala thingphun na hian sarkar na thokte ba ka sub headquarters oime mup mhep mzp msu le xmna shuai tu den thingan phun ani champhaya po champhai no de south mnf thalai ten remnani polin voin khan damlo amamo piang in an man atan champhai district hospital blood bank ka thisen in an pay up champhai no da tring mi pa pangala champhai sa da tring mi pa samthum pasari le meche porukten thisen unit khatheu an vain mi somli perit nan pay up thisen petu te champhai south bial to mla minister puti jalun thlongam ahmuna atloa champhai borsa pujam sarin chanre dipro doctor la lomki maten an troi om ani champhai police def te point remni polin champhai district hospital athisen an pay up thisen petu te hi mi pa sompanga le meche pakhat ani a mamita po remnani pualin voin khan mamit khopui chunga sarkar office sang ho tu ten thingphun na tlang an thoka thing hi mamit zongo atanga phun tanin thing trek chinga awain thing trek somruk phun ani he huna hian mamit khopui chunga head of office te ba ka district level committee on celebration of remnani member te antel ani lunglai district remnani sangni samni pathum lomnakal zela voin khan udnpa department malang nain lunglai khopui chung mun pathum pukpui centenary park lunglai park chan marile 3 gate lunglona te faina na tlang pui tho ani a mirnem tak thok chokin 20 battalion bsf le 3rd nh battalion assam rifle sipai te baptist higher secondary school government higher secondary school government liantona high school zilai te clean lunglai volunteer te le udnpa department thoktu te le official dangte antel ani tukin khan chief minister puzaram thanga hovin tourism minister porobat romoi roi tele sarkar department how to poimo thren khatle khotlang hruai tu ten Aizawl zong tui venga food civil supplies and consumer affairs kudam to in unity mall sakna tan arem chan thei dan turan thli thlaya supply department kudam hi sai rang din thar venga son tura malak mekani a nimin khan kudam thar hi asakna tur lungphum phumani a sakzo ani a suan ani huna zuang tuya supply department ram hi mipuitana tangkai thi angbera mantumani unity mall chungchang hi kumin february tha khan sarkar la pi budget sesona union finance minister in soilangin khwalzin te hipna tan le mani kutkoi ezong te mason na tan le inpum khana tan state in te an khopuya theu din tum turati anni ati a unity mall hi state in te an state ni na le ziarang phochuak tha thei ber tur thil siam chole thar chuate gi product le thiam nang de thil te choilar nana ti ani a mall te na hen mani state mai ba ka ram chung state dang te thil siam chuate po pholan ve tur ani a sarkar la puchona sang tur cheng vebel che za somni chuanga da ani heti line supply department chon tun naya manipur boya wanga ral tan ten
an ration card manga an chan pol bu fai an la nge theinan man an sa hle a one nation one ration card man ani to wangin mani chen nge na state law po ration lak thei zel ani line manipur server chu hunanga ma chen a man theilo awangin ration lak thei ni lova ministry ate thlen ani nuwa tun thalai hola Chanchinthar tlante po ration pek thei ani ta ani ngen tiang primary health center building thar chu vein khan health minister dr alal thanglen na hong primary health center tharlomna ngen tiang community hall a dr alal thanglen chuan tun kuma chungin community health center sakthar somni chuang an nei to a hon mai thei tura sakzo to anom nual boka alomom hleni ati ngen tiang primary health center sakthar chu ngen tiang le a chevel mi puiten tangkai taka an mana be sei thua soibok covid rileng awangin health department be ka na lak tura ti fel to tam tak lak thei ani ri lo thu soin me ni char chuan chuti chung chuan mizorama sub center zathum samseri panga oma primary health center samru pakhat omin community health center pakwa ommeka sub center zong te health and wellness center a hlan kai vek ani ta thova aro puina chin che tlak le ani ati he huna in build to mla minister polojin ama point ngen tiang dam do in building thar hon ani ta chu alom ati thua soya ngen tiang la chevel ko de tan he dam do in hi a hlu em ema tuna phei chuan mun ma thale zol nen mi puite tan na an thok don ani ti soin sarkar le health minister chunga lom thua soi ani ngen tiang PH building thar hi nabar sum cheng noise ni samro poruk le singa senga sakani a kumsang ni somni pakhat February tha tanga saktan ni in chong ni ani a tun thla ni rukhan sakna hi zofel ani Kolasib district MJ member de chuan vein khan Kolasib le konpuin kar kongpui national highway zathum puruk chela yan tlo a Kolasib district chunga national highway kongpui hi waireng te le bil kho khiring kar le Kolasib le konpuin kar a chezol hleti Kolasib pakan correspondent chuna soya Kolasib le konpuin kar se thon bul RTP farm bul chu chezolin kongpui chhuati fit khat le achan vevela khuarte oma ru asurin kongadiakin anal thei hleya lirthei tana kaltlang har sa khopani thina hiwang hian dar kar thum don lirthei atang khan chang om thina ni ati heng kongte he NHIDCL noya contractor Ratna infrastructure private limited te en colony a central PWD noya contractor pakhat Sanjit Barua gohoti chon kongsir ti file kong khuar no baka tate naw dangte thoka Kolasib district NHIDCL how to the chuan hemi atan hiam indemna engma an siam lo thule an tho azirin an tho hloi an pek thin thun soi Vana Kolasib district MJ member 10 setron bul kong pui chi an to lai hian mi som paretin nano thok meka kong siam nan JCB pakhat ba kol dang an kol an nei lova tui hok lon kora te levung tharlam tam tak pai ni a hei hi kong puya tui aluan na chan ne tui tling siama kong a chiat chakna chan ni in Kolasib MJ te chuan an ngai ani longklai khopuya man khat dai sarang sarkarin man khapte en fi in plastic manin chiat na thlen dan te shil nonani single use plastic inspection team leader longklai sub deputy commissioner pusamel alma somasailo kaishuna noya longklai khopui chunga sumdonam hun sangshanga man khat dai sarang en ani a dor sangshanga kalkolin plastic man phalote man ani inspection team hian bazara thil lei tura kalmi puite hena man khat dai plastic ti boni theinan bazar an karin bazar bek kengzel turte tuyan mamoni point mani ina tangin saido uma tui pai thin tura shilin tranjona thatak om theinan te top so poi mi puyan som ani plastic man phallo chin hi micron za som ni aya cha lo chin ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani external affairs minister Dr. Jaishankar chuan ramrikana firfika chen are ma chuan Pakistan nena inlai chin na pangai nei theni lawati Dr. Jaishankar chuan nimina prime minister Modi sarkar kumkotlin puala Chanchinthar komna hetwe soya heba ka hian Canada nena inlai chin na po soilangin union minister chuan an sarkar ho tu ten vote mu tamtumin vote bank an boy puini in Canada sarkar chu pu a Canada hian India himna le zelena tider thong thei chet na omani chuan chan ne tani ang atibok voin khan rampuma muslim teni poimo Eidul Azha chu ursun taka manani heu9 idga le mosa te mitam takan tong traya hemin hu hian du sang chibain bukton ani Eidul Azha hi Hazrat Ibrahiman pathian hnen afa pamal nei chun a hlan puala man ani President Draupadi Murmu Vice President Jagdip Dhankar le Prime Minister Narendra Modi ten Eidul Azha pol hian muslim te chibain buk ani Chanchinthar serti topna na tlang pui naktukalo thang turim ni pualin voin khan hun sangsanga hun manani tukin khan chief minister puzaram thang hovin Aizawl zong tu venga sabai department ko dam chu unity mall sakna ta na arem chan don dono thli thlai ani
External Affairs Minister Dr. Jaishankar chuan ramrikana firfiaka chena are ma chuan Pakistan nen inlai china pa ngai nei thei ani lawati voin khan rampuma Muslim tani poimo Idul Adha chu ursun takapman ani chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani